Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imami tiyan wawakunapi chinallatik hipawñikunapi maypi kashpapish paykuna dueño kashkashina kanata yuyankuna y chayshina imatapis runata munankuna. Chasnakakpipish kikinpak wasi ukupimi kawsan. Shinallatak kikinmi mandashkakunata chaypi kachuranki. Chayshinallatagmi Dios mandana ukupipish kan. Paypak wasipi ñukanchik kawsakushkamantaka chayta paktachinaka mana hawallachu kan. Chasnakakpipish utkashpami yachashun tukuypi ñukanchik kawsaypi Dios mandachun chaskichun aqllashpaka allikunata ñukanchik chaskina kashkata. ¡Alaben a Cristo! ¡Gloria sea a Dios! Consentimiento para ti, Señor, y para todos los hermanos. ¡Gloria a Jesús! Alaben a Dios todo su pueblo, alaben a Dios todos sus santos, alaben a Dios al de los cielos, alaben a Dios Rey de los santos, alabo a Cristo que me salvó, alabo a Cristo que me compró, alabo a Cristo que me limpió, alabo a Cristo que me cambió, alabo a Cristo que me salvó, alabo a Cristo que me compró, alabo a Cristo que me limpió, alabo a Cristo que me cambió. Dios, que tú me compraste con esa sangre, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Eso sí! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Eso así para el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Alábelo que Cristo vive! Alaben a Dios todo su pueblo, alaben a Dios todos sus santos, alaben a Dios al de los cielos, alaben a Dios Rey de los santos, alabo a Cristo que me salvó, alabo a Cristo que me compró, alabo a Cristo que me limpió, alabo a Cristo que me cambió, alabo a Cristo que me salvó, alabo a Cristo que me compró, alabo a Cristo que me limpió, alabo a Cristo. Shaunpashun imanalla huyaq Dios bendeciachun. Paginini kikinkuna chaskishkamanta kay uyarikunapi rikushpa yachashpa shamunchik Jesucristo yachachishka y Diosta mañana hawapacha ñukanchik yaya Padre nuestro nishkamanta. Rikurkanchikmi mañanaka y Dioswan apanakushpa parlanakuy rimanakuy kashkata. Mana kanchu shuk kawsaq Diosun rimanalla ashtawanpish kanbaq yayawanmi parlakunki rimakunki. Y kaymi apan shuk wawa imashinami paypaq yayapaqman kuchuyan alli nishpa, respetuwan imata mana umashpa. Y Dioska kikinta ñukata payman kuchuyachunmi convidan. Y paypaqman kuchuy tukunchikmi y Diosta mañashpa. Kikin ñuka y Diosmanta karullapi kashpaka mana mashkakunchikchu paywan tandalla kanata, paywan comunionpi kanata. Ashtawanpish ñukanchikka kuchuyanchikmi, shamunchikmi paymanka imakunata mashkashpalla. Mana y Dioswan apanakuyta mashkakunchikka. Ashtawantikka ocupashun ninchiklla. Ñukanchik ima ministishkata paktasun chaskishun ninchiklla. Chasnaka mana ñukanchik hawapacha yaya ni tukunchikchu.
paypa hatun chuya shimitaka paywan apanakunapaq parlanakuypimi okupana kanchik. Padre nuestro nishka mañashkapi katik partika kanmi kanmandana shamuchun. Kayka nikunmi Yaya Dioska shuk wasita charishkata. Yaya Diosmi shuk mandanata charin. Chaymantami nikunchik kanmandana shamuchun nishpa. Y chaymi kan kay Diosta mañana okupi katik shimi katik rimashka. Rikunchik Salmo 103:19 pi rimakun mandak Dioska pay mandashpa tiyanataka hawa pachapimi churashka. Payka tukuitami mandakun. Salmo 145:13 pi nin kan mandanaka wiñayta mandanami. Tukuy wawakunatami mandangi. Chinallatik rikuytukunchik Primera de Crónicas 29:11-12 pipish kayta nin. Mandak Diosa hawa pachapi imalla tiyakpish, kay pachapi imalla tiyakpish kambagmi, tukuyta mandanapish kambagmi. Kan mandak Dioska tukuykuna alli nishkami kangi. Chashna kashkamantaka hatun kanapish, tukuyta ruri tukunapish, sumaq kanapish, tukuyta mandanapish, tukuykuna alli nishka kanapish kambagmi. Kanllami charikyachingi, kanllami kushikuyta kungi, kanmi tukuy kay pachata mandakungi. Kan mandak kashkamantaka tukuy imata ruranapish kambag makipimi. Kanllami mayjantapish hatun kanata kushpa alli nishkata rurangi. Mandak Dioska tukuykunapaq hawapimi hatun mandak. Y tukuy pay imalla rurashkaka paypaq wasi ninmi. Kanpish ñukapish visitaqkunallami kanchik chay wasipika. Mana kikinpaq ñukapaq wasipichu kanchik. Chay wasipika imashina kawsanataka paymi churashka. Shinapish shuk wasimi tiyan. Chayka Yaya Diospaq wasimantaka tukuytek chikanmi kan. Rikunchik kay mundo kay pachapika milli diablo Satanasmi umashina mandakun. Milli diablo Satanaska tukuytami rurakun. Chay mandanakunata Yaya Diospaq wasimun apachun chaypi phiñanakuypi churangapaq chay ishki mandanakunawan. Yaya Dioska shuk hatun problematami charin nitukunchik achka paypaq wawakunawan. Chika paypaq wawakunaka kay mundo kay pachapaq mandashkakunatamari kazunata paktachinata yuyankuna. Kay mundo pag mandashkakunata Yaya Diospaq wasimun apamushpa. Mandana shimika pushana autoridadta charishkata. Rimakunmi Yaya Dios mandanawan. Yaya Dioska tukuy pay rurashkapimi hatun mandak kan. Diospaq shimi Bibliapika sukta chunga sukta librukunami tiyan y tukuy chay librukunami shuk rimayllata charin. Rimakunmi Yaya Diospaq shuti alli nishka hatun yachina kana kashkata. Chaytaka kallarishpami parlakun rimakun Genesismanta Apocalipsis kama. Kallaripika Diosta mañashkaka kanmi Yaya Dioswan apanakushpa mañana kashkata. Chaymantami nikrukanchik hawapacha ñukanchik yaya. Rimakun apanakuna comunión tiana kashkata. Kunanka kutin rikunchikmi Yaya Diospaq wasipika mandaykuna tiyashkata, reglaskuna tiyashkata Dios mandana wasi okupika. Kutin paywan apanakuyta charishpaka yachana kanchik imalayatik kawsana kanchik. Balichinata yachana kanchik, kazunata yachana kanchik, tukuy wasipi tiyak mandashkakuna reglakunata nitukunchik. Chinashpaka rikuytukunchik achka kutin ñukanchik wasipi rimashpa, iglesiapi rimashpa, ñukanchik yuyashka o kay mundo kay pachapaq mandashkakunata kazushun ninchik, apamushun ninchik y chaymantami llakikuna tiyan. Ashtawanpish kikin ñuka kawsanami kanchik Yaya Dios churashka mandashkakunata katishpa, kazushpa, paktachishpa, paypaq wasipi kashkamanta. Achka kutin ñukanchikpaqqa hawallami kan imata rimarina, kayta chayta nina. Shinakaqpipish mandashkakunata, reglaskunata kazuna, paktachinaka sinchimi kan, mana kazunata munanchikchu. Chaymi ñukanchik wasipaq dueñuwanka phiñanakuy, llakirinakuyta charinchik, mana alli kawsaytukunchik. Shinapish Yaya Dioska mashkakunmi ñukanchik entendichun imatatik mañakunchik. Kay Diosta mañashkapika nikunchikmi kan mandana shamuchun nishpa. Mana nikunchikshu ñuka mandana shamuchun, kan mandana shamuchun nishpami nikunchik. Kan munashka rurishka kachun nishpami nikunchik. Kikin ñuka mañaytukunchik kan mandana shamuchun nishpa. Chasnakaqpipish kikin ñukami chaskina kanchik chay mandashkakunata, kazuna kanchik, paktachina kanchik chay mandashkakunata. Kunanka allimi kan yuyarina imalayatik kawsakuni.
pay mandashka ukupimi kawsakunchik paywan chay apanakuyta kallarishka kashpa. Chinakakpika ya Diosta ñukanchik mañanchik kan mandana shamuchun nishpa convidakunchikmi pay mandashkakunata paypak reglakunata churachun kanpak ñukapak kawsaypi. Chashnakakpika kan mandana shamuchun nishpa mañashpaka convidakungimi ya Dioska kanpak kawsayta mandachun paypak mandashkakunapi. Chaymanta Jesusta tapurkakuna maypitik kanpak mandanaka nishpa. Jesús kutichirka San Juan 18:36-37pi. Chasnanikpi Jesuska ñukaka mana kay pachapichu mandanakani. Ñuka mandana kayllapita kakpika judíokuna ñukata ama hapichun, ñukata sirvikuna ñukamanta makanakunkunamanmi. Ashtawanpish ñuka mandanaka mana mari kay pachapaqchu nirkami. Chaymantami Pilatoka shinashpaka kanka hatun mandaqchu kanki nikpi Jesuska kanllatakmi ñukataka hatun mandaq ningi. Ñukaka kay pachamanka chaypaqllatakmari shamurkani. Chaypaqmi wacharirkani. Kashkatatak willankapaqpishmi shamurkani. Pipish kashkatatak willaqpaq kashpallami ñuka imalla nishkataka uyan nirkami. Shuktak shimikunapika kishpichik Jesucristo kanikunmi ñukami hatun mandaq kani. Shinapish mana kay mundo kay pachapika mandashachu. Ñuka trabajumi kay allpaman hawa pachapi mandanata apamuna nikunmi. Kishpichik Jesucristoka runaychayukmi tukurka. Hawa pachamanta kay allpaman shamurka. Kishpichik Jesucristonin ñuka mandanaka mana kay mundo mana kay pachapaqchu. Ñuka mandanaka kallarinmi nin hawa pachapi. Chay mandanaka yaykumunmi kanpak kawsaypi kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun chaskikpi. San Juan 3:3 nin shinanikpi Jesuska pipish mana kutin wacharishpaka Tayta Dios mandakuntaka manatak rikuytukunchu chayka chashnataqmi nirkami. Chashnallami kikinka chay mandanapi kawsanki, chay mandanata chaskinki, shinallatik kikinka shukyachakuq tukunki hawapacha ya Dios mandakun ukupi. Shinakakpipish shuk kishpichik Jesucristota tukuy tiempo katikka hawapachataka kay pachapi rikuytukunkimi. Ya Diosta mañanapaq paqtayka kanmi hawapachata paqtana nitukunchik kay allpapi. Ya Diospaq shimi Bibliaka rimakunmi hawapacha Dios mandana chayamuna kashkata. Chaypaq washaka rimanmi ya Dios mandana hawa chashnakaqpipish manarik chayka paqtanchu. Shinallatik chaytaka ñukanchik ña kawsaytukunchik. Hawapacha ya Dios mandanaka manarik paqtanchu nitukunchik. Shinallatik ñami kaypi nipudinchik. Imatatik kaywanka nishaninchik. Shuk punllami kishpichik Jesucristoka hawapachamanta kay allpaman shamunga, uriamunga, Jerusalenman ringa. Chaypimi pay mandanata churanga. Chaymantami tukuy Israelta payka hatun mandaq kanga tukuy kay mundo tukuy kay allpapi. Kaypimi ya Diospaq shimi Bibliapi ari nishkakunata ridashkataka rikushun. Leonka ovejitawan siriringa nin. Shuk uchilla wawaka culebrawan kawsanga nin. Kaytami shutichinkuna milenio nishpa Cristo Jesús mandanamanta rimakun. Chayka manarik paqtanchu. Kishpichik Jesucristo manarik tigramushkachu. Chaymanta chaytaka shuyashpa katikunchikrik. Chashnakaqpipish kunanka payka hawapacha ya Diospaq allilado makipimi mandakun. Paymi churashka mandaykunata espiritualpi tukuy alli kachun. Manarik tigrashkachu chayamushkachu pay mandanata mana churashkachu Jerusalén llaqtapi Israel llaqtamanta tukuyta mandankapaq. Chashnakaqpipish espiritualpika ñami kaypi. Espiritualpika ñukanchik shunkukunapimi mandakun. Kunanka ya Dioska kuyurikunmi nitukunchik. Kikinta ñukata kuyuchinkapaq ya Diospaq munaypi ya Diospaq voluntadpi kawsankapaq. Diospaq shimi Bibliaka kayanmi yachakuqkuna kanaman. Dios mandanaka Jesucristo mandashka ukupi kawsana kashkata. Chaymanmi kikinta ñukata convidakun. Romanos 14:8-9 pinikun. Kawsakushpaka apunchik Jesuspaqmi kawsakunchik. Wañushpapish apunchik Jesuspaqmi wañushun. Chaymanta kawsakushpapish wañushpapish apunchik Jesuspaqllataqmi kanchik. Cristo wañushpa kawsarishpaka wañushkakunatapish kawsaqkunatapish mandaq kankapaqmi kawsakun. Imatatik kayka nishanin kishpichik Jesucristoka imata runakashkata nitukushkata kikinta ñukata chay imata nishanikushkata paylla rikuchitukushkata. Kunanka paypaq mandashkami kanki kikinta kishpichirkami imata manakuqpipish. Shinapish ya Diospaq shimi Bibliaka nikunmi kikinka kishpichishkami kanki
mana alli obras rurashkamanta, mana kishpirinataka pi randitukunchikchu, mana kullkiwan hapitukunchikchu paktaytukunchikchu, ashtawantika convidashka karashkallami kan Dios kuyashpalla, Dios llakishpalla. Chaymanta mandak Dioska kikinpak ñukapak kawsaypakka dueño kan, pay kikinpak ñukapak randi hatun cruzpi wañushkamanta. Y a Diospak shimi Biblia kaninmi randishkami kangi shuk presiowan. Chaymanta kunanka paypaklla kawsana kanchik. Chashnakakpika kikin ñuka mana kariyaytukunchikchu ñuka dueñota, ñuka mandaktaka. Ashtawanpish ñukanchikka shunkumanta allitakmi katina kanchik. Kallari rurimi kanakan payta katina. San Mateo 6:33 nishkashina. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika Dioska kankuna ima charinatapish kunkallami. Apostol Pablo rimarka yuyachirka ñuka munaymi nin payta kushichina paypak ñawpakpi alli chaskishka kawsanata sustarini nirka. Apostol Pabloka tukuypimi rikuchirka paypak munayka y Diosta allinishpa hatunyachishpa kawsana kashkata y pay chaskishka kawsayta kawsanatami sustarirka. Kikinpak ñukapak chayta ruana mana hawllachu kanga, sinchimi kanga y Dios mandashka shina chay ukupi kawsanaka. Humillarina, kumurinami kanchik, kunkurinami kanchik y chaymi kan shuk aqllay. Mashna kutin y Diosta mañashkanchik kay shina kan mandana shamuchun nishpa. Shinakakpipish mana ñukanchik yuyarishkanchikchu mana aqllashkanchikchu pay mandashka ukupi kawsanata. Efesios 1:10 verso 22-23 kayta nin. Pay imalla rurana tukushkata paktachina punchapimi hawa pachapi kajkunatapish kay pachapi kajkunatapish tukuyta Cristo mandachun paypaklla tandachinga. Verso 22 nin. Chashnami tukuyta Cristopak chaki ukupi churarka. Shinallatik tandanakushka kriykunamampish tukuyta kushka hawapimi Cristotaka paykunata mandak uma kachun churarka. Verso 23 nin. Tandanakushka kriykunaka tukuypi tukuyta hundachik Cristuwan shuklla tukushka paypak cuerpumi. Yaya Dioska pay mandakunpi yachakukkuna tukuchunmi sustarikun y chaytami mashkakun. Y Dioska mana munanchu iglesiakunapi miembros kunalla kachun. Ashtawanpish Dioska munakunmi yachakukkuna kachun. Kikinlla kariyashpa kawsanata sakishpa kunanka paypak munaypi kawsachunmi munan, kunanka kayanmi pay mandashka pay mandana ukupi kawsachun. Tiempowanka ashtawan ñukanchik sinchiyashpa, ashtawan ñukanchikka wiñarishpa, ashtawan ñukanchikka mañashpa katina kanchik kan mandana shamuchun nishpa, y Dios mandanami punllanta ñukanchik kawsaypika rikurishpa wiñarishpa katina kan. Katik yachaypika rikushunmi kanpak munay rurichun nishka shimita. Shinakakpipish kunanmi ñukanchik aqllana kanchik, yurina kanchik, kumurinata. Chay hatun mandakpa ñawpakpi nina kanchik ñukalla ñamana pudinichu. Humillarinimi, kumurinimi kanpak ñawpakpi ninami kanchik. Chasnami ñukanchikka yayawanka shuk alli apanakuyta charishun. Kunan ñukanchik entendinami kanchik shuk wasipi kashkata. Chay wasipika tiyanmi mandashkakuna. Chay wasipika tiyanmi shuk mandak. Yachanami kanchik imata shuyashkata. Munankichu ya Dios kanpak kawsaypi mandakachun. Chasnakakpika imatatik shuyaytukunki. Ashtawan paktashka kachun, ashtawan wiñarishpa katichunka. Mashnatami ñukanchik shuk yuyaylla tukushpa mañanchik, ashtawanmi ñukanchikka payman huchuyakunchik. Chasnakakpika mandana kay shimika nishanikunmi mandak kana autoridadta charina. Y Dioska mana shuk yuyaylla chukan. Ashtawanpish kawsagmi rikurisha ninmi. Kishpichik Jesucristo kañami nirka paypak yachakukkunaman San Lucas 9:1-2pi. Jesuska chunga ishki yachakukkunata tandachishpami tukuylaya supaykunata llukshichi tukunatapish, ungushkakunata alliyachi tukunatapish kurka. Chaymantaka Tayta Dios mandakuntapish willakrichun, ungushkakunatapish alliyachichunmi kashna nishpa kacharka. Shuk mandanata kurka, shinallatak paykunamanka autoridadtapish kurka. 1 Corintios 4:20 pishnin, Tayta Dios mandakunka mana shimi rimashkallachu. Ashtawanpish tukuyta ruraytukukmi. Y a Dios mandana pika podermi tiyan. Hechos capítulo 8 verso 12-13 pishnin, chashnakakpipish Felipeka, Dios manda con manta alli willaytapish, Jesucristo mantapish willarkami. Pay willashkata krishpami karikunapish warmikunapish bautizarirkakuna. Chay Simonpish krishpa bautizarirkami. Chaymantaka Felipe mayta rikpipish paywanmi purirka. Felipe yachachishkakunata uyashpa ima señalkunatapish
hatun milagrukunatapish ruraqta rikushpaka achkata mancharirkami. Felipe runaka hawapacha Dios mandakunmantami willarka parlarka. Rikurirkami pi mana ruraypaqkuna milagros. Gentikunaka kriktukurkakuna shinallatak Jesucristopaq yachakuqkunami tukurka. Poderta kurka, autoridadta kurka, paykunapis chay shinallatik paktachishpa, parlashpa, willashpa katichun chay hatun mandak imata ruachun nishkata. Paykunaka katina karka chay mandak nishkashina, chay mandak imallata churashkakunata rikushpa paktachishpami wasipika kawsana karkakuna. Chaypimi kallarirka autoridad. Chaymantami paykunaka nitukurka kan mandana shamushka kachun, kanbaq munay ruarishka kachun, paktashka kachun. Y chaytami ruarkakuna paypaq yachakuqkuna. San Lucas 22:29 nin, chaymantami ñuka yaya, ñukaman mandanata kushka shinallatak, kankunatapish mandanata kuni nirka. Kaypimi rakikurka paypaq autoridadta. Hawapacha ñuka mandakunmantami kanmanka rakisha ñuka autoridadta nirkami. Chay autoridadwanmi imatapish ruana kangichik, tukuchina kangichik ñuka mingashkata, ñuka mandashkata nirkami. Chaypaqa kikinkunaka allichirishkami kana kangichik. Ñuka kankuna maypi churashkapi y ñuka mandashka shina kawsangichik, imatapish ruangichik nirkami. Kutinllatik nitukunchik, ñukanchikka charinchikmi autoridad. Cristo Jesús kushka autoridadta. Alli yachaywan imatapish ruana kanchik. Mana ñukanchik kazushpa, ñukanchik munashka shina kawsashpa purishpaka, kikin ñuka mana alli kawsaytukusunchu, mana paktachitukusunchu ñukanchikman imata mingashkataka. 1 de Pedro 3:7 nin, shinallatak kusakunapish kankunapaq warmikunawanka alli yuyaywan kawsaychigari. Warmitaka fakirinalla sumaq vaso shina kashkata yuyaychik. Kankunaman shinallatak paykunamanpish mana huyipaqta Dios huyashpa wiñi kawsayta kushkamanta warmitaka allimari kangi nichik. Kankuna Diosta mañakuqpi ima mana alli yuyaykuna ama harkachunmi chashna kana kangichik. Kikin ñuka ñukanchik mandaqta mana kasukunchik, kikin kusata kikin warmiwan mana alli kanchik, maypish kachun kawsanchik, nikunmi ya Dioska ama mañaychu. Ñukaka kankuna mañashkataka mana uyashachu nirkami. Chaymanta kikin ñuka allichirishka kana kanchik, kasushpa kawsangap. Shuk mandaqtami charinchik, kusapish, warmikunapish, wakunapish. Shinakaqpika kayta yuypi charishun. Kan mandana shamuchun nishpaka nikunchikmi tiyashkata reglas, tiyashkata mandashkakuna. Kutin kanbaq kallari tapuymi kana kan mayhan mandashkakunatik kay wasipika. Kutin ya Diosmi ñuka kawsaypika paypaq mandashkakunata churanga rikuchinga. Ñukanchikka paypaq wasipi kashkamanta. Kunan kikin ñuka mañaytukunchik. Ñukanchik hawapacha yaya nishpa. Ñukanchik paywan shuk apanakuyta munashkamanta mashkashkamanta hawapachapi kaq ya Dioswan. Ñukanchik karullapi kashpaka mana mashkashunchu paywan apanakuyta. Ashtawanpish ñukanchikka imaraykullami huchuyashun. Ministi urallami ñukanchikka huchuyashun, kaypimi kani ayudawi nirishun. Mana ñukanchik chayshina kawsanachu kanchik. Kay mundo kay ashpapi imata ministishpalla huchuyana mashkana ya Diosta. Pay allichichun. Ashtawantikka kikin ñuka allichirishkami kana kanchik, pay mandashka kawsangapaq, pay munashka shina kawsangapaq. Kunanka kikinka chaskikungimi poderta, ya Dios mandana ukupi kawsangapaq, hawapachata kay ashpapi rikungapaq. Kikin ima rurikunata yachangichari, shinakaqpipish yuypichari, kanka ima ashtawan hatunmanmi kayashka kangi, chaypaqmi chikanchishka kangi, kanllami kangi. Ya Dios mikushka wakin dones, talentos, capacidades ima charinakunata, shinapish riqsirishunmi munan, kikinka mana sapallachu kangi, kikinka shukti mandanapaqmi kangi, riqsinami kangi kikinka shukti wasipi kashkata. Chaymanta kikinka rikuna kangi maypi kashkata, y chay mandashkakunata, chay reglaskunata kasushpa paktachishpa kawsana kangi. Shinallatik kikinpaq kawsaywan rikuchi chay hatun mandaqta. Mana mañanachu kanchik kanpaq mandana, ñuka mandana rikurichun. Paypaq mandanapika hatun mandaqka kanpaq yayami kan. Paymi munan paypaq autoridadta rikuchinata kay ashpapi. Imashinami shuk achiglus amsapi ñukanchikta alliñanta pusan. Chasnallatikmi ñukanchikta churashka shuktikkunata achiyachishpa kawsachun, ama chingarichunkuna. Ya Diosmi charin shuk hipapaq ruray. Ya Diosmi charin shuk alli munay, kikinta ñukata pusana, pay ñawpaman allichishka shina paypaq mandanapi. Chaymanta kikin ñuka chay achiglusta rikusun. Kutin kikinpish ñukapish
paypaq munayta rikurashpaka tikushpa kawsakushpaka ima llakikuna ima problemakuna shamuqpipish chayta apaytukushunmi. Mashnatami ñukanchik maypi kashkamanta ya Dios maypi munashkaman kuyurikunchik rikushunmi ya Dios ñukanchikwan kashkata, rikushunmi paypaq munay paypaq voluntad ima kashkata. Chaypuwashaka kikinpaq kawsaypaqmi shuk hipapaq rurayta paypaq mandanapika paqtachinga. Chashnakaqpika Diosta rikushun, chinallatik paypaq munayta. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.